Agent 540! Naimbag nga orasyo amin gagayem. Isagot miti umuna paset ti makalawas a serye tayo iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Sino ka, lalaki? Siya ni Leonardo Falcon. Kaya't ka makasarita ni Police Inspector Rico Zamora. Ada ka di appointment mo kinkwana? Adda kapsat. Okay, mabalin mo ti sumrag dito balay na. Ngem nasken, akap-kapan da ka. Sana parikot na ita. Ada paltog mo. May sakmat na pulis kapsat. Isungarod na kasaritak ni Inspector Rico Zamora. Ibatin pa lang ti paltog mo kada kami. May parit ti paltog mo munag. Sige. Ato ti paltog ka. Sige. Umunag kan, Leonardo Falcon. Leonardo Falcon. Tinalatak ng Agent 540. Sir. Kabalam nga tabantayan ti big time a negosyante at Chinese national nga daitali ti pagilya na Pilipinas. Sir, apa yan yung paghayo ti kasta kanya? Adu ti agpangpanggap iti dakas ka ni Mr. Chan. At dakidnapan gapo iti kinabaknang na. Adapang ta iti biyag na. Sir. Sigon karagiti informante. Sana sinsinan na grupo tagi pangpangtay ti biyag ni Mr. Chan. Kabalam nga ta sa lakniman ti biyag na Agent 540. Sir, aramidag ti amin nakabailak. Tapno masalak ni ti biyag na kabayatan ti kadda na dito pagilyan. Okay. Itamat lang. Itulnog kan iti hotel katiyam ammo kakinkwana. Sige, sir. Sir Rico, saan tayo kanina pumanaw dito yung hotel? Saan pa ito nyo? Maliwan tatigaraw ni Leonardo Falcon. Jack kayat ti kaadana dito sila. Sir, asino nga minday ta Leonardo Falcon? Malaksi dito kinapulis na. Nasidlat, ken nasirib, ken nadon lang iti kriminal at ay pabalod na. Anya? Tonyo, tanangin nyo lagi titigdig na iyo. Sana sinsinan na ita nga Agent 540. Kasanon dagiti ganwat tayo, sir. Di modus operandi tayo kidnapping kan karnapping. Di mo unay pigsan tagsaw, Tonyo. Agalma tayo pala. Lapod na itang Agent 540 iti ibabak nang tayo, sir. Juan? Tsak mat mabali na laptan nga umay dito jurisdiction tayo. Kaputada na awat ko a clearance. Manipod karagiti nangangato nga opisyal. Amaya sign dito'y ni Leonardo Falcon. Sir. Jaske. Duala alawas diti pakilyan ni Mr. Chan. Kalpasan dayta agsublin iti China. Sir. Nadadal ti plano tayo mangkidnap ka ni Mr. Chan. Sir, nalpasan na nagsarita na Mr. Chan kan Leonardo. Sige, Tonyo. Mabalintan ti pumanaw ni hotel. Mapantan iti kotse. Kumusta ti kaadam dito, Leonardo? Nanayas mo ti amin, nanti. Kanayon ko mati panaganad mo, Baro. At ang amin amok may papanitidakas nga aramid ti Police Inspector ani Rico Zamora. Ha? Ag dinamag nga iso ti protector dagiti illegal nga operasyon ti club dito syudad. Kasta ka di, anti. Juan,
Naamok dayta kadagiti sisik karuden a babae nga gis-istambay iti sango ti bakery. At damot sa bali ang adlaw ko kankwanan ti. Armado dagiti buyot na. Juan, makitakmat dagiti buyot na dito eh. No dadtuma, adda pick-upon da a babae iti sango ti bakery. Aglabas ti sumagmamano nga oras, isublida ti babae anak at droga. Anya? Kanakan. Saan ang nasaya at atao ni Rico Zamora? Iso nga aganat ka. Kastagayam. Ante, saan la amang escort teramidag di tayo? No di kat paliiwag pa iti madinga aramid ti police inspector. Agyaman na kiti impormasyon niyo. Agyaman na kante. Alpha 2, this is Alpha 1. Please come in. Alpha 2, please come in. Go ahead, Alpha 1. Sir, adda nadlaw ko sa bali alugan na sumursurot iti convoy with plate number India Yankee Bravo 234. I repeat, India Yankee Bravo 234. Over. Copy all that, Alpha 1. Loud and clear. Over and out, sir. Itay-pay day tao kotya sumursurot iti convoy. Saan pa'y asim-minsin ay tilikod ang tikotya nagluganan ni Mr. Chan? At ayun pa'y tibiyahin nagturong tilugan. Kelat ang nag-overtake ti kotse. Ti prenok! Tamkisan tapak. Mr. Chan, dandani kayo. Ngam natay ti personal driver niya. Mr. Chan, naska na may taray kayo iti ospital. Agyawarak, Inspektor. Sir, apay asa na kinamat dagiti kakadwato iti ganman. Napartak ti kotse nga mo na yo. Saan mo't la makamatang nagiti kakanduan o kas pangarigan? Anya? Sana mabalin nga daywan tayo ni Mr. Chan. Apay akas ti reaksyon ni Inspektor. Kaslawan ken kwa na tinapasamag. Nabauli magkamatang mo, Leonardo. Awan, sir. At dalasim ka iti isip ko. Sir, anya ti resulta ti investigasyon? Ada may sangang gulo ang maparparmatak iti insidente. Big time manegosyante ni Mr. Chan. Isa pa nagkunak kalaban na iti negosyo di posible amang papatay kan kuan. Anya? Hired killer tinangpaltog kan kuan na itayak sapa. Daita ti kapanunotak. Sir, Owen Gayam. Sino dagiti mong bambantay kini Mr. Chan ng ospital? Upat kadagiti pulis ko timang pambantay. Narigatan, ang mga nusublian tiganman apatayan. Houston, jakon ka ba Lanzar? Kung mano asintado ka, apaya di mo napuruan ni Mr. Chan. Pakawan dak, sir. Imbes ni Mr. Chan tinatay, saan pati mat driver na? Among ka di, adakkel ti maibayad kada tayo. No mapatay tayo ti kang kanat. Sir, ikandak ba iti sabali agun daway amang patay kenwana? Sigurado akton ti amin. Tanyo, jak kayat ti pasiga sa ulang. Aramid ti pakakitaan. Alam, ipakniyon jay kotse nga naramat joy ti bodega. Pulos, asan yun nga ramatan na jay. Tata Rico, ayan ni Mama. Napanitiklam ko pagpapaayan na Faith. Kaya't ka makita.
kayat ko ti mapanitiayan na. Sana mabalin. Itulad na kitiayan na, Tata Rico. Kinulak mo na sana mabalin, Faith. Saan ko manatangkan ti ulom? Kailiw ko ni Mama. Talaga? Sana natangkan ti ulom. Naimbaga ka sana mabalin. Saan? Nawatan? Diyak kaya't tinagulit. Sakit ti ulo na diyang anak ti GRO. Talaga sakit ti ulo. Rico, kumusta ti anak ko ani Faith? Nakaturugan. O pa nagsapa ka nakawid. Alaw na pa ti parbaon. Di akon may rusok tar aramidak iti club. Naum akon. Aniyo. Ala akon ti anak ko. Kat pumanaw kami dito balay mo. Dito ti paglayam! Tumangtong palatang kanyak! Patayon ka pa yung muna sa baya makapanaw kayo. Bangkay ka na makapanaw dito pagtangak. Anya? Agsala lang di trabaho mi ti club ko. Uren wadan kang ni anak. Napindas pa ila ti pamagim. Kat mabili ka pa ila. Demonyo ka at talaga, Rico. Ulit naman timbakam. Demonyo ka! Napukawan ti Borna. Dahil tadi maganap ti babae, anatangkan ti ulo na. Mailasin ko dagiti lalaki anang iti sagit ti may sa babae. Iti igit ti kalsada. Puyot ni Inspektor Rico Zamora. Nagkapanawon ti kotya ng iluganan di babae. Kaslabangag ti babae. Pinagaramat na nga ti droga sa pengeng papada. Narto, Sikamat gaya man ti bising. sang kakita mo't di babae ang nakatugaw iti kalsada. Nakakaasi ti langan. Saan arumbang akaasyam data babae? Apa yan ti? Adik data. Kat agpapaay a GRO iti may sa club dito'y sentro ti syudad. Anya? Ala, di mo ikaskaso data a GRO. Ado ti kaskan ko na dito'y. Dagiti mataduma. Pasaray dumawat na iti lakok at tinapay iti bakery. Ante. Apay, nalpasan ti trabaho. Uwan ante. Papanag ko man iti bakery. Hindi makitak dita babae. Ala, mapantan ante. Nana, mabalin di makiusari ti comfort room yun? Saan ang mabalin? Ala, pumanaw kan dito. Please, Nana. Marigatan ako amang tep-tepel iti isbuk. Disturbo ka iti panaglakok. Imbagak betan a pumanaw kan. Ante, nakakasimot ti babae. Pogi, pastrigan akon. Rumuanan. Mabit lang, miss. Saan kumaanatangkan ti ulong? Diyak kayat amamalas ti negosyok gapukan ka. No, di ko kayat. Ito gaw kundi ti sango ti bakery. Talaga nga awan ti urbanidad mo a babae. Ala, miss, sumrekan. Saan adita sango ti bakery ti pagisbuan? Apay nga, sir. Saan mo ito na lagi ti babayam apulis ti agbambantay iti private room ni Mr. Chan? Well, saan ko kontrolado lagi ti doa pulis nga agbambantay? Agtanang kala. Gundaway ko kuman namang sarag iti silid dito yung hospital, sir. Siyak lang ti masidag ka lagi ti agbambantay. Timing lang ti karaw, Tonyo. Mabalin ko lumwal ito hospital, inspektor. Sige, Mr. Chan. Siya ko na mismo ti mangimaneho di kotsem nga agawin iti hotel nga nag-check-inam. Oh, no, inspektor. Ni Leonardo Falcon kayat ko mang maeho kotse. Anyo,
Nagsalita ka veritay. No kasta imay ita ditoy ni Leonardo? Juan, at tara biit irasi kasura. Agsublebat la ita. Wisit. Talaga jak mo timingan na itong inchik. Sir, apag isutanda kayo. Rumaritan ni Mr. Chan dito ospital. Amok? Sir, nabayadan ng tibil ni Mr. Chan dito ospital. Irwarta yan. Mayat dayta na panunot nyo, sir. When? Saan nagnanayon na bambantayan ni Leonardo ni Mr. Chan nang runak at adaitan ni Mr. Chan iti hotel? Sir. Sakbay apapanak iti hotel, awagag paingaw muna ni Leonardo. Kita man tilaeng na. Kartingak pa itimag na. Papayaban na kano ni Mr. Chan. At da kano napatiga pag nana. Sikunitin niya wag kanyak ni inspektor. Nakalukat mo tiri daw. Saan anay sira? Sumragaklatan. Mr. Chan? Mr. Chan? Awan mo ti sumong bata. Ang mga nadalay ti... Oh, ni Mr. Chan. Isutin na idasa iti swelo. Mr. Chan! Oh, dara tulo na. Puswag. Oh my God! Natayan ni Mr. Chan! Sino tipin matay? Asino ti pimatay kini Mr. Chan? Anya matiaramidan ni Leonardo iti dayta gundaway. Gagayem di uliwan adenggan tituloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo na paulwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.